Crteži i reljefi akademskog kipara Branka Vlahovića nastali u razdoblju od 1965. do 1967. godine konačno su dostupni očima javnosti. Ovaj velikan hrvatske umjetnosti, nadomak svog vrhunca, tragično je poginuo pod tramvajem na Krugama 1979. godine. A 1981. godine organizirana mu je posmrtna retrospektiva u gliptoteci Jazu, ali otad ništa. Sve do akcije njegove prane čakinje, koja je kipara prije 5 godina vratila u Tehnički muzej, gdje je 1975. imao zapaženu izložbu. Upravo je Ana Labudović najzaslužnija i za događanja u Galeriji Forum. U jednoj od najprestižnijih zagrebačkih galerija, Galeriji Forum, ovih je dana otvorena izložba do sada neizlaganih crteža i reljefa akademskog kipara Branka Vlahovića. Vlahović, koji je diplomirao kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1951. godine, bez sumnje bio je jedan od najvažnijih predstavnika minimalizma u Hrvatskoj. Crtač i kipar iznimnog osjećaja za mjeru i kompoziciju, te autor veoma posnih geometrijskih formi te čistih odnosa i oblika. Ovo su crteži koji se uglavnom prvi puta pokazuju javnosti, to zahvaljujući entuzijazmu njegove prane čakinje Ane Labudović, koja je pokrenula prije par godina jedan proces, da tako uvjetno kažemo, ekshumacije, dakle dijela ovog zapravo vrlo značajnog, a velikim dijelom zanemarenog kipara. Branko Vlahović je nakon studija više puta studijski boravio u Parizu, a potom radio kao nastavnik u osnovnim školama u Karlovcu i Zagrebu. 2014. godine nekoliko njegovih skulptura bilo je izloženo u Njujorku, a ovom izložbom crteža Galerija Forum pridružuje se kompleksnoj akciji revalorizacije cijelog opusa ovog značajnog hrvatskog kipara. Ova izložba crteža Branka Vlahovića fokusira njegovo bitno svojstvo, a to je reduciranje na minimum, na taj svoj minimalizam i niz varijacija. Zapravo u toj redukciji Vlahović pokazuje veliku, da tako kažem, maštovitost. Izložba je izvrsno postavljena, odmjerena upravo u duhu Branka Vlahovića. Svi zainteresirani ovu izložbu u Galeriji Forum mogu pogledati sve do 11. veljače.